Xewani, eka dyondzo ya siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi dyondza hi matimu ya mufi. Tsundzuka, matimu ya mufi ya tsariwa ivi ya hlayiwa emahlweni ka ntshungu hi siku ro heleketa mufi endlwini ya yena yo hetelela. Maendlelo ya ximanjemanje laha mufi a twalaka onge o va kona wa hanya naswona a ri karhi a vulavula hi nkarhi walowo. Xikombiso, mina mufi risenga mthombeni ndzi velekiwe hi siku ra, sweswo a swi pfumeleriwanga eka matsalelo ya matimu ya mufi ya Xitsonga. A hi tekeni ndzimana yo sungula. Eka ndzimana yo sungula, mavito ya mufi hi xitalo, mavito ya vatswari va yena, siku leri a nga velekiwa hi rona, ndhawu a nga velekiwa eka yona, leswaku i n'wana wa vungani eka vatswari va yena, swa tsariwa eka ndzimana yo sungula. U nga tsali siku a nga lova hi rona mufi eka ndzimana yo sungula. Ndzimana ya vumbirhi. Ndzimana ya vumbirhi yi vulavula ngopfu hi timhaka ta tidyondzo ta mufi. Tidyondzo ta yena ta le primary, tidyondzo ta yena ta le xikolo xa le henhla, eyunivhesiti kumbe ekholeji. Twisisa leswi, vulavula ntsena hi timhaka ta dyondzo ta yena. Nghenisa na migingiriko yin'wana na yin'wanyana leyi a yi endla kumbexana loko a ha ri exikolweni. Xikombiso, a ri mutshamaxitulu wa vandla ra SRC loko a ri exikolweni xa Magwagwaza. Sweswe swa ha ri timhaka ta tidyondzo ta yena, kambe u nga ka u nga vulavuli hi swa vukati bya yena ku a teke mani eka ndzimana ya vumbirhi. Loko u vulavula hi swa xikolo swa yena, vulavula hi swa xikolo xa yena ku sukisa eprimary ku fika loko a ta dyondzela ntirho. Ndzimana ya vunharhu. Ndzimana ya vunharhu yi languta ngopfu timhaka ta yena ta ntirho. Wa vula leswaku hi lembe ra 1979 u sungule ku tirha eka, u vula ndhawu, ivi hi lembe ra 1989 a ya sungula ntirho wa vuminijere eka khampani ya. Malembe na ndhawu laha a nga tirha kona na ku u tirhe malembe mangani swi na nkoka. Ntirho lowu a wu tirha, lembe leri a nga tirha hi rona kumbe malembe lawa a nga tirha hi wona, na leswaku a tirha ntirho muni hi lembe rihi, swi na nkoka sweswo. Xaxameta mintirho hinkwayo eka ndzimana yin'we, hambi loko kumbexani a pfa a tshika a ya xikolweni. U nga vuli sweswo eka timhaka ta ku tirha ka yena, wo vula leswaku a tirha kwihi hi lembe rihi, a tirha kwihi hi lembe rini a ri yini, a tirha kwihi hi lembe rini a ri yini. Yelanisa malembe. Munhu loyi a nga tswariwa hi 1980, xikombiso, a nga ka a nga vi se a hete xikolo hi 1990 ivi se a tirha. Ndzimana ya vumune. Ndzimana ya vumune yi languta timhaka ta vukati bya mufi. Wa vula mavito ya munhu loyi a tekana na yena, leswaku hi lembe rihi, naswona u vula na leswaku va katekisiwile hi vana vangani. Ndzimana ya vuntlhanu. Ndzimana ya vuntlhanu yi langutana na xivangelo xa rifu. I yini lexi nga endla leswaku mufi a hundza emisaveni? Tlhela u vula na siku leri a nga hundza ha rona emisaveni. U nga ha katsa mavito ya xibedhlele laha a nga lovela kona, xivangelo xa rifu. U nga ha katsa ni matshalatshala lawa ya nga endliwa hi ndyangu ku ringeta ku ponisa vutomi bya mufi. Tlhela u vula vanhu lava a fambaka emisaveni a va siya. Xikombiso, u siya nsati na vana vambirhi, ku nga u vula mavito ya vona. Ndzimana yo hetelela. Ndzimana yo hetelela hi navelela mufi ku va moya wa yena wu etlela hi kurhula. Hi nghenisa nakambe ku phata ka xivongo xa mufi.
Tsundzuka tsala ntsengo wa marito emakumu ka xitshuriwa xa wena. Ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka channel leyiwani, naswona tidyondzo hinkwato ta kumeka naswona ta xavisiwa loko u ti lava. Vuxokoxoko hinkwabyo bya maxaviselo na maxavelo ya video leyiwani byi kona kwala hansi ka video.